Daki bon spa ngot kipat ba nong kersan joka seng National People's Party haka janmit joka arkoi terek urempang ajar pulai kilai mi pat ba saka jingelang ka balapan long daka party hayo pongkung ka bahap po kathan South Semper joka Mausenram constituency East Casales district banya Aiman sem yo kertong ka seng uba Albin ki saukmi uba longru MDC ka Mausenram constituency bot ubanya konya ka election chaying dorba thawan ka jilla haka arp nyo terek urempang arja arpulai Haba ajing kran kani gajing yalang nakaliang jo Deputy Chief Minister ka Jilla ubalong ru National Vice President ka NPP uba Preston Tensong ula khot ya kipat ba nong tap vote ka than South Semper bakin ajing kersan bapura ya uba Albin hakani ka kenti bamanta khnang bo unyo nya steering ya ka boss jong ka NPP Henry laraki Punjab ya ki kertong na ki pat ki party ka NPP kan pensyong ya ki hajrong boss bat kin du ulut ya ki kampen roy Ula ongru baladak NPP kan wan biang hakabor katong maningkong jongka kan long ban pen bhai ki surok kan thop ya ka surok ba nalat maureng sha wailoi Mausenram bat na wailoi sha mau kruat hadu ranikor nalor kani kajipan kre ban kan tiu kardan no ya ka Mausenram block sha ka civil subdivision kala daplut bat ka badang sa teng kalong tang ban pen bana bat pen mi ya ka hukum Kiwai pat ki riu rang ba ki bala ajing kran ki kentup yo kertong ke NPP Mausenram uba Albin ki saukme u advisor ka NPP Mausenram uba Hyamdor Rapsang bat laingot kinongelam ba hakmat jong uba HM Sangplyang kata uba James Kharbani u General Secretary Berem ka Congress Mausenram Block ka kong Idealin Khar General Secretary Berem ka Mahila Block Congress Mausenram lambar uba Arbik Marak ubolong noilam nagitan kaput Ngila kren sai yiki candidate jongi barok Sengau ba, lecau pait ba, pen I ya ka agenda jompi, pen I ya ka jingku jompi, halai jong I jong konferensi. Ngimla banyak kular klebe ya kamneng kendau. Nama yo long tik, kumba plasya mensem, menai tu long keme. Kabasyo mensem ado katu-katu kebai keren ni kong menai. Bebeli tang sau pop rangut rusan stem up myo. Nama orang belasah kaya, ngai lade belalu ngambil kita lasau tem, ni perkat lade ke kita sedon ujungnya, orang ni tip ngari yo bekelak kamu, di madon bok, anda nak kejikan don di bekelai, di bentur yang dibeli kungkis niang, ke kot iki pait ba, ban kerjanya nga, adalah kerjanya nga, adalah don mengahang deh po paradise, mapi baru pihak lain sudah dujok. Kakak mayu kata, kabangas nay bahaki kapten baki leaders, laki jong ki political party lani watki independent candidate, kim pentur yiki lidar jong, kaba isir kay kalong, tang sumaryadep ka election, madep matkas ni maryadep ibat hebot, ya kaying kila kantala, kata kadik bama. Neda ka tham khatala nla rem le ka phone no chu la change no bar la change no bar de kata ka de ka ma de na ka daw haba nga perkat ba ngong de ho bagi pai ba jo ke jela me khala jo mi ha ka ba khatu kin ong ki politician de ki bajler sudah jeler si pengut sak kenolang mengiu bijak ujai-jai bukti gede-gede lalu kita sak kenolang ngangam skoper habalem tem mau de jadi parti ba namar para national party bagi tem mau ka don jumut re jadi parti ni bong de tamaki ba ya kari ka jai penreu kumno ken pi perhat haba ong ye teli bi parti atli lagi bang kesastem Mentami sur sekawai ke parti, sunang mi ke parti, hang no bandon ke jingkeli. Nana dah mau pi, ko kipat ba ba kinong kersan, kalau belum jong ke BJP, bila belum jong ke UDP, bila belum jong kan no parti, ngana soban kot banwer, vice president, jong ka NPP, na Delhi, sengau hase mentah kamet. To kelatia keladem ban wan kersan langno ya ka parti jongi ban pen edau ban pen erwiang ban pen ergiu ya ka jelame kala bat kamtam ya kari bat kajat penriu
Kata ka mengaku ban ong itu. Kesubo menta himut ban penjob ya une WPP kai banjia. Uto bajob kabamut nakaliang ka NPP ke sorkar ka pengisat tau hadin ka artarik ngin supedisyong yiki hatnung kali. Lain pesyong tulung kali kai banjia. Hidup lut yaki developmental ski. Ngilak banumai. Denrei lada menta ujongi ukadede jongi ubalong UMPC jong NPP uba pipejok dan burom hukat kendai menta ngasro menong lada ujok ngin ya nyak steering lang ya kapos jong ka NPP sorkar ngila perumbus sasan poklur ya kaban nangne na po weloy syadu syati syarum mau senram ngin penkelano syaka intermediate lane kebajan poi malu malah syaka double lane kataru kade keba ngilade hak proposal bangga krimen scam banangne syakmat anila ban pentrei ya kene kecaka kini keslong kan long kecing krimen ga bakrau nata sakawe pat kebinge kuntenge menta bagdangne na weloy ban connect hangte hapo mau kurwat na mau kurwat ban connect hadu harani ko ya kataru ngidang ya kunting ban pedrum hakan national highway kita kide kikam kibang ngingil ale batlu kibang ngindang le kibapun serta ibahiyam menela keren siapang ke tourism sektor hakan iki area jungi pidon unil mau uba ongno uba pelatam hapo asla jong kade kepersei balai ngipet kelai yautei kum kapliang ja jong kipat ba kani ke sau super borokowi ni hab ban la ban le ikani namar babon ba ki parolok ki projor ki pat ba ki ong kanu ke sorkar kabat perkat lem yangi na kabenta bangin yo kam yo jam bangin imja bangin la ban yeng hala ka jong ka kejat ngan ya tu ya pi ka weina ka manifesto jongi ka agenda jongi ka vision ba ka vision jongi namun tu ar hajar ar pulai hadu ar pobra kalong ikwa ban create ban warna ya kata kabingi ong ka self employment ka kam ka ban yeng hala ka jong ka kejat silak ngut sisnem sansdem kabamut sanlak mut kata kade kabengi namar balai nyidang duna syaba palat hakabede bat kesurok kasengkin jika bagi pengyano yikinong wan jungokai handrai ngong ipi ngidon kalat ngidon kakabu handrai yakini ki ai baro ngidon kam soban wanra ya kesurok kasengkin kemobet kebabiang pet kita ikitan sora pet kita ikitan penusla bat kiwe kinong le juakai ngong ipi dakin lakngot sistem kilai berjuakai mano bayonong habawan kini kituris kini ki lokal lang to kinong song jong ato katan kiyonong namar bale kiwan man pelut e kapisa ka jongki kiyo man penyonong ya kinong song hang to pet kita ikitan sora ki hotel ki jakabam bat kiwe kiwan ki kill state namar bale ka tourism department ka kiw hado kata hakitu kidong kitay mano mayonong ki kon sama kiyo kikam kijam hapo ka constituency jong lade ni sadepat enladet ka jingkule ni haban nino na kisrong kita namar bale hado menta ngimdon nanti ban yo kam yo jam ha kane kadong katan jong ni lamar katawang hindi kapay babae ni habban penkalano ya kane kadong katan ka jong ni baging penkala lima ka roy kapal kababit kababiyang bat ngaong ibi ko pay babae ngidang sadin sibon kiliang ngaong ibi natit ya kani ka dong sa supero kani ka thai sa super jopi sibon kijing ang lot ki jopi bapidon babikwa ha ka roy kapal kajing ang lot jogi pay ba jog ka sa super kalong mat penkentiu no ya kata ka sub center sa PHC handre ngaong ibi kidon da kiwe pat kibawan man kular yahi da kimla man punurlongi kita kicing kular ki keno hana badri ba albin bablok ya kata ka upgradation
Mano ba ni MLA uba alwen na di nagiway pan. Henry menta ka kimla man punulong ya ka jingkular ka joki kiwan man kuno hana ba di uba alwen mablok ya ka upgradation jog ka subcenter siya ka PHC. Wat nung sa ayalam bakla ko pay babae na margong ipi ni dongkam ya unong mi kemat umala ban tray na mentaki pay ba jong ka ka constituency. Ni rayo hakini ki santli kisnam ka kabadya. Hakini ki santli kisnam ang ipi karoy kapal kalahyar hado kata hakini ka constituency ka jongi. BJP promises to establish Coach, Hajong and Rava development boards for holistic development and Sanja Manda Sama canteens that would provide meals for ₹5. This 27th February, vote for a stronger BJP for a stronger Meghalaya. Ka Meghalaya TMC kawan ra shapi ya ka maikan anda ka TMC kan thau sarkar ka Meghalaya TMC kan pinmi lailak teli ki kam hapo kini kisan snem manwan barkum juru ban ajing era pisa ka belong si hajar dikashi benai kata khat arjar dikashi snem ka barok ki samla ki bampat dan ya ka kam ka jam hakane ka ap nyau terek urumphang jan ya ka sap jong phi haki artli ki sentio bat kersan ya ka Meghalaya TMC. Congress's commitment to Meghalaya, corruption-free Meghalaya, by bringing in new transparency law against corruption with total transparency in all state government dealing. 5 commitments na kaseng Congress na kabinta ka 5-star